turizem Univerze v Mariboru. V središče tokrat postavljamo potopisno pripovedništvo in potovanje. Skupaj z gostoma. To sta zakonca, Liu Ying z angleškim imenom Bela in Peter Zupanc. V naslednjih minutah nam bosta približala Kitajsko, deželo s bogato zgodovino, kulturo in naravnimi lepotami. Naj gosta čisto na kratko predstavim. Peter Zupanc je rojen na Povzini. Je avtor več knjig, filmski kritik in učitelj angleščine. Na Kitajskem živi že skoraj 15 let. Dober dan. Soproga Liu Ying Bela trenutno v Sloveniji raziskuje za doktorat iz antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Začnimo naše druženje s kitajsko modrostjo, ki jo poznamo vsi in ki pravi: čeprav je potovanje dolgo 1000 mil, se začne s prvim korakom. Peter Zupanc, kako se vi spominjate svojega prvega srečanja s Kitajsko? Leta 2007, 4-tedensko potovanje. Vsem prvi spomin, grozljiva vročina in vlaga ob pristanku v Šanghaj. To je bil res prvi korak. Ampak potem z naslednjimi koraki je kot zelo pogosto tudi o prebiranju knjig. Seveda, ja. Že tisto prvo potovanje me je nosilo od Šanghaja pa preko Pekinga, Čenduja, Šijana, Kunminga. Predvsem ta južna provinca Yunnan je bila tista, ki me je najbolj pritegnila. Tako da recimo, da je to bil nekako 5. ali 6. korak, kjer me je Kitajska obnovila, da sem se potem naslednje leto pravzaprav spet vrnil. No in ko rečemo Kitajska, imamo o tej sploh stališča nekega Slovenca ali Slovenke zelo različne predstave, tudi stereotipne. Predlagam, da imamo v našem občinstvu tudi študente Fakultete za turizem. V prvi vrsti sedijo naši magistrski študenti Brigita, Timotej, Aleksandar in Nikola, da jih poprašamo, kakšne so njihove predstave o Kitajski. Naša gosta pa bom prosila za komentarje in pojasnila. Brigita, bomo začeli z vami. Torej, nakratko, ko smo rekli, da bomo govorili o Kitajski, s čim, kaj vam je šlo skozi misli, kaj je bila vaša prva misel? Ja bi rekla, da je neka prva misel bila, da so ljudi na Kitajskem ekstremno marljivi in da imajo visoko radne etiko. Visoko delovno etiko, se pravi marljivi ljudje in visoka delovna etika. I'm prevajam. The people in China are very hard-working and they have very high working ethics. That's the lady's first impression. To je stereotip oziroma predstava o Kitajski. Any kind of comment? It's true. The Chinese are hardworking, very high working ethics. I don't know, it depends. Yeah. Njen prvi komentar bi bil, da do neke mere je seveda res, da imajo visoko delovno etiko in da so marljivi, ampak odvisno od okoliščine, odvisno od kraja. Timotej, predajamo mikrofon naprej do vas. Vaša predstava? Torej, moja prva misel o pomisli na Kitajsko je nekako to v bistvu zelo velik delež prebivalstva svetovnega se nahaja prav na Kitajskem in potem imam zmeraj v glavi, da mora tam biti nora gužva, v bistvu nenehno vse posod. Je to res ali to ne drži? His first impression is that China is, has
a lot of population. It's the biggest percentage of the global population, so there must be a lot of crowd everywhere. Yes. Kaj je pravzaprav bolj ali manj drži? Ja. Sicer bi jaz poudaril, da najbolj v času praznikov, torej ali kitajskega novega leta ali pa njihovega državnega praznika, to je tisti trenutek, ko se vsak dan je pojmovanje tamkajšnje gneče še postotili. To bi bil moj dodatni komentar. Ampak ja, kaj kar prvi? Nikola. Jaz tudi poznam ogromno stvari glede Kitajske. Nekako prvi pogled na Kitajsko, ko pomislim na to državo, je, da je država s visoko tehnološko razvitostjo in da je prva v svetu po tem uvozu in izvozu teh produktov glede tehnologije. Highly technologically advanced country and the first in the world in exporting this technological stuff. So big technological development, highly developed. I think yes, your understanding is right. The exporting part, I'm not sure about the statistics, but maybe I think it's To je bolj ali manj res, v osnovi bolj ali manj res. maybe not the top one, but the top five at least. Vsekakor, da samo potrdim, to je vsaj do neke mere res. You want to add something like do you want to have a butt or you don't want to have a butt? Chinese technology? Yeah. Because I have a butt. You have a butt. Yes, I do have a butt. Jaz bi morda tu rekel samo tako. Pisatelj William Gibson je v enem trenutku izjavil, da jaz malce prirejam njegov stavek, da je tehnološka prihodnost že tukaj samo zelo neenakomerno je porazdeljena. In ta isto bi rekel tudi za Kitajsko samo. Ja, vsekakor je tehnološko zelo napredna v tistih predeljih, določenih predeljih. Lahko pa je 5 ulic stran že popolno nasprotje tega. Oziroma imamo potem, ko gremo pa recimo na podeželje, oziroma v globoko podeželje, res en ogromen razkorak med to tehnološko razvitostjo, pa med tem, kaj se na tistem globokem podeželju dogaja. Tako da bi samo imel en tak dodatek zraven. Več bomo najbolj slišali o tem še kasneje skozi pogovor. In še vaša predstava, Aleksandar. Leta 2009, ko sem uspel prebrati na internetu, mislim, da so ukinuli Facebook, Instagram in WhatsApp, pa tudi YouTube in še nekatera ta družbena omrežja. Kaj so potem? Sem videl, da so potem vzpostavili nekatera nova družbena omrežja. I can actually translate this one to you later, but I can start answering this one, because to je vprašanje, ki je dejansko na mene zelo najprej letelo kot zahodnjaka na Kitajskem. Ne bi uporabil besede ukinali, v bistvu se gre za tako imenovani požarni zid, po angliško firewall, ki dejansko preprečuje dostop do Facebooka, YouTubea, Gmaila, Twitterja in tako naprej, in tako naprej. Ni res, da je to popolnoma nepremagljiv zid. Obstaja software, ki se mu reče VPN, ki ga najverjetneje kupi popolnoma vsak zahodnjak, ki pride na Kitajsko, ker s pomočjo tega VPN-a lahko gre preko zidu in dostopa do YouTubea, Facebooka in vseh teh stvari. Kaj imajo namesto tega? Namesto tega imajo WeChat, Bilibili, TikTok, Alipay, v bistvu cel kup njihovih platform oziroma aplikacij, ki so nekatere malce podobne
tem našim, da temu tako rečem, ampak nekatere druge, kakor recimo WeChat, so pa pravzaprav mnogo bolj široko uporabne in se dejansko lahko uporabljajo praktično za vse. Torej, od komunikacije, deljene fotografij, do plačevanja česarkoli, tudi ne samo recimo kar za avtobus ali pa za vlak, ampak tudi dvigovanje denarja z banke, plačevanje elektrike in tako naprej in tako naprej. Dejansko WeChat je švicarski nož, aplikacija. The question was, bom šel še malo če bo še hotela kaj dodati. The question was basically, yes, the firewall of China and what kind of things China has instead of just applications and things that we are using in the West. And I was mentioning WeChat and Alipay and all that. I don't know, you want to add something or? I think you are saying very precise things. Probably, ja, verjetno sem jaz bolj ali manj povedal vse, ker to se res me zelo globoko tiče. Tako da ne morem se opriti znanju o tem. Je bil zelo temeljit, he was very thorough, right? Toliko o predstavah. Percepcija je v turizmu eden ključnih pojmov, to naši študenti zelo dobro vedo, se lahko pritegne na destinacijo ali pa od nje odvrne. Najpomembnejša pa so seveda tudi v turizmu, pa sicer v naših življenjih doživetja. Dobre zgodbe. In prav te bosta z nami v nadaljevanju delila Liu Ying Bela in Peter Zumac. Vprašanje za oba, a question for both of you. Katera je največja razlika med Slovenijo in Kitajsko, ki jo osebno najbolj občutite? What is the biggest difference between Slovenia and China that you personally feel the most? Personally feel the most. I have many things as the most, so I need to choose one. V bistvu je veliko različnih stvari in je težko izbrati eno, ki je najbolj pomembna. Tudi zame, pravzaprav. Yeah, I want to go back to the formulation. The first time I entered Europe, and I had the feeling, oh yes, the density of the population is much lower, and these gives citizens a wider space. I mean, you can say the public space is more easygoing. Having a walk and in the nature or in the park and having a cup of coffee is relatively easy. We have a lot of this similar cafes or bubble tea shops, but it's not as nice as the European standard. The seats are not so leisure, this kind of things, yeah. Ona bi se najverjetno, če že res mora zbrati, bo izbrala ravno spet to gnečo oziroma množičnost, koliko ljudi je na Kitajskem in da v tem obratno od tega v Sloveniji oziroma v Evropi je preprosto mnogo več javnega prostora. Tako da ljudi imajo prostor za sprehajanje, prostor za to, da je vzpostavljenih veliko kavarnic, da greš v miru na kavico in podobno. Tako da preprosto, to vprašanje javnega prostora, kjer imaš več osebnega prostora, tudi jaz še nekako dodal zraven. To bi bil njen prvi odgovor, ampak ponavljam, jaz točno vem, da je res težka izbrala samo en del. Jaz bi se vedno najprej spomnil na razdalje. Ravno to, kar sem tu uporabil kot naslov moje knjige Kitajska dežela razdalje. Namreč, kot slovenski sem prišel na Kitajsko, se zelo dobro zavedam našega vtisa, občutka glede razdalj in kaj se zgodi, ko ta občutek trešči v kitajske razdalje. Ko v bistvu tle se pereš 1 uro ali pa verjetno še manj, pa si v bistvu v sosednji državi. Tam se pa peleš 1 uro z hitrim vlakom oziroma s podzemno, pa si še zmeri v istem mestu. In dokler tega dejansko ne doživiš,
si res zelo, zelo, zelo težko predstavljaš, kaj te razdalje pomenijo, kakšne razlike med ljudmi tvorijo, kako zelo so te gole številke kilometrov pravzaprav pomembne in kakšne razlike med ljudmi lahko tvorijo. Omenili ste Kitajska dežela razdalj in jaz, knjiga, ki jo boste lahko kasneje tudi kupili. Sicer pa razdalje ustvarjajo tudi jeziki, kitajščina. In povejte, kje ste se, kako ste se naučili kitajščine oziroma mandarinščine? V principu sem se začel učiti pred letom 2010, torej tedaj, ko sem v bistvu odšel na Kitajsko, naj bi bilo za 1 leto, ampak takrat sem znal morda 30 besed in to najverjetneje z zelo zgrešenimi toni. Potem sem se pa naslednjega leta 2011 v bistvu upisal na univerzo na Kitajskem in tam pravzaprav študiral kitajščino 1 leto. Tako da še zdaj večina moje kitajščine, to uporabne, pogovorne kitajščine izhaja iz tistega leta pouka. Torej, ja, znam kitajsko. Jaz bi celo rekel, da osnovna, enostavna kitajščina se je ni tako težko naučiti. Težji del je obvladati tone, težji del je obvladati te lokalne globine kitajščine, pa težji del je obvladati pismenke. Nekako tako. Sem pa v tem trenutku v bistvu v fazi, ko se pravzaprav ne učim več, sem nekako zadovoljen s tem, da lahko grem kamorkoli, lahko naredim bolj ali manj vse, kar je tega vsakodnevnega za narediti. In po drugi strani sem tako fokusiran, tako osredotočen na poučevanje, na druge stvari, da se preprosto ne učim več. Kateri jezik, v katerem jeziku se pogovarjate doma? Which language do you speak at home? Did you learn some Slovenian? Malo Slovenian. Malo. Yeah, we mostly communicate in English. Of course, when we moved to Slovenia, and I want to learn some basic Slovenian. But because it's like we have so many things to do, so this part is not so much focused. But yes, I pick up here and there these little words. Doma predvsem komuniciramo v angleščini. Ona pobira tudi tam kakšne besedice slovenščine. Spet se ne osredotočeno uči slovenščine. I can tell what your tactic is, because actually I think it's interesting. Okay, njena taktika je ta od vsakega začetka, da je nabirala trgovske letake v Šparu, v Mercatorju in tako naprej, ker imaš sliko, stvari, besedo, ki ponazarja to sliko, pa še ceno in številke si je zanje bolj enostavno zapolniti. Tako da se lahko zapolne vse to, troje. In tako nekako pobira počasi, korak za korakom, besedico za besedico, slovenščino. No, imamo novo metodo. Yeah. We have a new method of learning Slovenian. I was talking about this shopping. Yeah, Spar, O Kitajski lahko seveda preverimo, slišimo marsikaj na področju znanosti, opazen preboj kitajskih znanstvenikov. Povejte nam, prosim, kaj o kitajskem šolskem sistemu. We can read and hear a lot about China in the field of science, especially the breakthroughs made by Chinese scientists are really remarkable, significant. So please tell us more about the Chinese school system, educational system. You both have experienced it, right? And we believe its role in China's progress is crucial. Verjamemo, da je šolski sistem tisti, ki ima pomembno vlogo pri vsem tem napredku, o katerem slovi Kitajska. So that the Chinese school system is crucial with all the progress that China is making. Yeah, so that would be, yeah. Yes. And Chinese students are very hardworking from primary school until university. Kitajski študenti so z
tudi zelo marljivi, ampak predvsem od osnovne šole pa do univerze. And then until when they enter society, they find a job, they also very hardworking. Yeah, you want to share something? Yes, because we actually have pictures, a little bit. Glede te tematike imam pravzaprav fotografije, ki naj bi ponazarjali nekaj vrste razvoj, kako so se šole razvijale. Tole je bilo posneto leta 2007 na podeželju. Tako da tole je, kako je izgledala stara šola na podeželju, res globoko v planinah. Takole so študenti spali v tistem trenutku. Tega verjetno ni treba posebej omenjati, kaj je. Potem pa počas, tole čas, ko sem jaz delal na univerzi, je sicer druga lokacija, ampak malo nakaže, kako se je stvar razvijala. Tole je pa leta 2023 v Centru za tečaje angleščine. Ponavljam, malce bolj fan pri teh fotografijah, ker niso iz iste lokacije, ampak še zmeri na nek način ponazarjajo, kako so se stvari razvijali, kako je napredovalo. Yes, of course, yes. You can go ahead. I want to go back to the second most impression, the difference between China and Europe. Is that, again, we have a big population, and of course the students' competition is very, very fierce. The students, in order to have a better future, they have to work very hard on their study. And as you can see, the schools in the village and the schools in the city can be very, very different. So they need to work so hard to make a progress, so they can guarantee the nice future. Čisto na kratko, veliko tekmovanosti je na šolah. In razlika med podeželjem pa med mestom je še vedno pravzaprav zelo velika. Tako da to pomeni še vedno tudi veliko več tekmovanosti med učenci. Tekmovanosti sploh v tem času osnovne šole oziroma do univerze. I was making it very short. And then the famous Cao. Then last year in high school, all the high school students, they need to pass a kind of exam. They have only one chance a year, and they need to they prepare this test for 3 years in their high school, and then after passing this test, they will be able to enter the university. But it's possible to fail, of course. But if they fail this time, they have to study for another year, so they can have a second chance. Slavni Gaokao, tako imenovani Gaokao, to je pravzaprav izpit pred vstopom v univerzo, na katerega se pripravljajo 3 leta in je izredno težek. In je pravzaprav enak po vsej Kitajski in samo enkrat na leto se ta izpit zgodi. Če ti spodleti, imaš potem možnost še na naslednje leto, da ga ponoviš. Ampak seveda, če ga greš ponavljati, pomeni, da pravzaprav izgubiš eno leto ali eno leto dela ali česarkoli. Tako da pravzaprav mnogi študenti se za to ne bojo odločili. Tako da to je pravzaprav tako pomembna življenjska prelomnica, točka življenjske prelomnice, da so pomeni izredni stres. Izredni stres. Very, very high pressure. Yes, yesterday I had a conversation with a classmate, my PhD classmate in the University of Ljubljana. She's from China. And in her high school, personally, her experience was that she started studying at 6 o'clock in the morning until 11 o'clock in the evening, every day, for 3 years. Govorijo pravzaprav pogovoru z njeno sošolko, zdajšnjo sošolko v Ljubljani, da ko je ta sošolka bila učenka, je morala ostajati ob 6 zjutraj, da je začela študirati, pa je študirala do 11 zvečer. To je tukaj, se mi zdi pravzaprav tipičen urnik za študente oziroma za otroke.
In pravzaprav neprimerljivo po tem, kar ste povedali z našo maturo, s tem, kar poznamo mi kot matura, ki je recimo neke vrste pomemben mejnik, stres, neka vstopnica na fakulteto. Jaz bi rekel, da je matura še vedno bolj enostavna. Jaz prijavljam, da bi marsikateri študent tole ogovarjal, ampak če čisto golo poskušam primerjati, ja, ni primerljivo. In kako potem vi to zaznavate, to razliko? Se pravi, po eni strani izjemna storilnost, konkurenčnost, tehnološki napredek, kako vse to zaznavate vi in kako ste sprejeti na Kitajskem kot nekdo, ki prihaja iz Evrope? Kaj to pomeni, da ste, imate nalepko Lenova? Dejansko imam nalepko, ja. Jaz bi sicer, ali lahko to vprašanje ponovite še njej, ker mislim, da bi rad, da se ona udeleži pri odgovoru, ker bom imela še kaj zapovedati. Seveda. So I was just asking what is Peter's impression of these differences and hard work ethics and how is he accepted in China as a European? And I asked if maybe he has an etiquette of a lazy person as somebody coming from Europe, from the Western world. I think, yes, he keeps his European style of working. It doesn't mean that he's not hardworking. I think he's very hardworking, but in his own way. He can't... But I'm not going to do things in the way that the Chinese people are doing it. He can't stand the boss being demanding to him all the time. Calling him at 10 o'clock in the evening is something that he definitely would say no to. Na kratko, njen delček odgovora je ta, da jaz ohranjam evropske delovne navade bolj ali manj, tudi takrat, ko sem na Kitajskem in da sicer se zgodi, da seveda me kličejo ali kolegi, včasih kolegi ali pa učenci tudi ob 10 zvečer ali pa včasih dobim sporočilo ob 1 zjutraj za kakšno pomoč. Pač, jaz spim, ne odreagiram. I want to move to another part of this question. Se bom posvetil drugemu delu tega vprašanja. Razlika je tle vsekakor tudi v tem, da moji učenci so skorajda vedno učenci bolj ali manj premožnih staršev. Tako da to so pravzaprav učenci, ki imajo določeno izobrazbo in ki starši lahko dajo denar za to, da se učijo posebej angleščine, a še česa kot drugega. Saj tudi oni so pod pritiskom, ampak tudi to so recimo dejansko tile, ki jih tole vidite. Tudi oni so pod pritiskom, ampak še vedno pod manjšim pritiskom, kot pa tisti recimo na podeželju ali pa iz slabših šol ali pa kaj podobno. To je en del odgovora. Njihovih delnih navad se najverjetneje ne bomo navzeli. In mislim, da bi se redko kateri Slovenci lahko navzeli. Mislim, da pogorimo. Sorry, se opravičujem, ampak najverjetneje. Če imam nalepko, da sem Evropejc, v principu ja, v mestu malce manj, na podeželju vsekakor se tam nalepka še bolj pojavi. Kaj to pomeni? To pomeni, da te pravzaprav kot zahodnjaka še vedno malce bolj pustijo, da počneš stvari v svojem ritmu in v svojem stilu, kakor pa bi recimo kitajskega kolega. In včasih na račun tega, da imaš to nalepko, obstaja izraz white monkey. You know what I'm talking about, right? Obstaja izraz bela opica. To pomeni, da ti pravzaprav kot zahodnjak, kot belec, lahko dejansko dobiš službo, pri kateri ne počneš ničesar, samo stojiš tam in kažeš svoj bel obraz in se za to plačal. Jaz sem bil, lahko povem zgodbico, jaz sem bil v enem trenutku najet s strani ene firme v Naningu, ki je potrebovala podpis z drugo firmo iz Pekinga in so hoteli, ta firma iz Naninga je hotela poudariti, da so
mednarodni, da imajo zunanje sodelavce in so me dejansko najeli za cel dan, da sem tam poziral v obleki, dal sem mi obleko, da sem podpisal pogodbe, ki v bistvu niso bile dejanske, prave pogodbe, ampak da sem zgledal, kot da sem zahodnjak, ki podpisuje. Za imidž. Za imidž, ja, preprosto za imidž. Lahko si plačam tudi za to. Za imidž. Ker smo tukaj tudi študenti in zaposleni fakultete za turizem, ne moremo mimo turizma. Kakšno vlogo ima turizem po vaših ocenah na Kitajskem? Kako pomemben je? How important is tourism in China? It's becoming more and more important. I think this couple of years after COVID, the Chinese young, all age, the older Chinese are very much willing to go out to another city, to another place to go for a trip and come. Turizem je bolj in bolj pomemben, sploh pa v teh letih po COVID-u. Ko se tako mladi, kakor pravzaprav tudi starejši, vedno bolj odpravljajo na kakršnekoli potovanja, ali po Kitajski, ali pa tudi ven iz Kitajske. Tu pravzaprav pri tem odgovoru sploh nimam kaj pripomniti, to je dejansko nekaj, kar bi tudi jaz rekel. Ja. I want to add one more thing. It's interesting to see how the trend goes, because one place becoming popular, and then everyone goes there, and then okay, 1 month later another place becoming popular. Then okay, this is the plane tickets going like very high, like double, like 3 times higher than usual. Yeah, this is interesting phenomenon in China. Zanimiv fenomen je ta, da se v bistvu turizem odvija kakor na nekakšnih valovih. En kraj postane popularen, postane trendovski in takrat gredo vsi tja. In letalske karte za tist kraj se kar naenkrat cene se zvišajo, ampak potem en mesec kasneje potem podobnega drug kraj postane popularen. In nihče več može iti v prvega, vsi hoče iti v te drugega. Tako da je kukaj, gremo vsi sem, potem en mesec kasneje pa, gremo vsi tja. Nekako tako v valovih potekajo trendi v tem trenutku. No, ker vem, da imate oba v rokavu še veliko zgodb, ker je stoka za vami, nekoga, ki je prišel iz Slovenije in pravzaprav se spoznaval z vsemi čudesi Kitajske, veliko doživeti te ogromne dežele. Vas prosim, da nas popeljete skozi nekaj njih in mi bomo seveda z veseljem prisluhnili. Ker mislim, da moramo to malce. Tole je Kitajska, tole je Peking, tole je Šanghaj, in smo pa tole. Avtonomna pokrajina Guangxi, blizu Vietnama in relativno blizu Hongkonga. In velika je za približno 11 Slovenij, torej zelo majhna. Pa samo okoli 50 milijonov prebivalcev. Mesto, v katerem mi dva živimo, Nanning, ima okoli 8 milijonov prebivalcev, kar je praktično vas. This part and the west part, west part of China is full of mountains. Yeah, mountain. Ona vedno hoče poudariti to, da preprosta razlika je ta, da ta del Kitajske je bolj ravnina, medtem ko ta del Kitajske so hribi. No, tole so pa itak, to je pa Tibet, tako da itak da je gorovje. Hribi pomeni nekako, v našem Guangxi pomeni nekako tole. This is the mountains and this is our area, right? Tako pa sleda, če hočeš iti na povprečno veliko planoto in torej, če živiš tam nekje zgoraj ali nekje zadaj, tole je cesta. Tole spodaj. Tako da, ko sem prej govoril o tej razliki med podeželjem pa med mestom, če si na podeželju, če si nekje na vasi, si tam nekje. Tako da dejansko si recimo lahko 5 ur, 6 ur vožnje stran od bližnjega mesta, razdalje.
you want to say something about, you want to add this one? It's very obvious. It's very obvious, right? This is a very typical southwest part of China's way of use the land. Za naš predel Kitajske tipičen način izrabe zemlje. Tam, kjer dejansko obstaja zemlja, kjer obstaja prste, da se je lahko izrablja. Mislim, da to vsi vemo, kaj je, ne? Terasasta polja, v katerih se prideluje riž. In tole je pravzaprav prva fotografija, this is the winter, right? Posneta po zimi, mislim, da nekje januarja, nekaj podobnega. Pravzaprav mislim, da je takole še mečke zaledenelo na tehle koščkih. Tole je pa pomlad, spring, right? Yeah, spring, when they prepare the fields to be able to implant this. Ja, ko pripravljajo te platforme, da se bo v njih nasadil riž in je treba najprej zmehčati zemljo, počistiti travo iz teh zidov in seveda poskrbeti, da se voda nemoteno pretaga, the water part. Tole tako izgleda, ko se pravzaprav prideluje na eni od teh platform, tam v ozadju vidite vas, oziroma delček vasi, lesene hiše. Takole pa izgleda irigacija vode. Torej, pravzaprav voda bo izvirala nekje blizu vrha na različne načine. Včasih je ribnik, včasih je deževnica, odvisno od tega, kje si. In se bo potem napeljala po možnosti s tem bambusom od ene platforme do druge platforme, pa do naslednje platforme, vse navzdol. S temi fotografijami pa vam pravzaprav res hočemo prikazati, kako izgleda pravzaprav delo na terasastih poljih. We want to show how the work on the terrace fields actually looks like, right? So the next picture is, I think, yeah, okay. This is a touristic place. We went there for a trip. Tole je pravzaprav relativno turistična lokacija, šla smo se pravzaprav potovati. Naprosila smo lastnika najnega bivališča, ker je bil tudi lastnik terasastih polj, da naj jo je peljal do prostora, kjer je delala njegova družina. Tole je pravzaprav njegova družina. This is his family, basically. The guy was taking us down with a motorcycle, right? Yeah. And so, tole je pravzaprav zdaj že pravzaprav jesen, ko se riž žetev riža in par podrobnosti. Najprej moram povedati, da je, jaz sem malce narodno tudi pohodil tele po robu, ampak pravzaprav treba je priti takole navzgor, ne? In tole je dokaj visoko in seveda precej navpično, tako da ni enostavno in seveda je polno blata. Moraš vedeti, kako hoditi. Ampak ljudje, ki delajo tukaj, so tako navajeni, da tudi starejšim ljudem ni težko. Tale gospa tule je njihova stara mama in je stara 70 let in pomaga pri delu. The whole family will go there in the morning, right? Yes, the whole family harvest together. It's very, very tiring job. Zelo utrujajoče delo je, in vsa družina bo šla tja zjutraj in bo ostala tam, and they're going to stay the whole day, in bojo ostali ves dan. Yes. So they need to eat something. Torej raba nekaj jesti. They boil the rice at home. Skuhali bodo riž doma in ga prinesli sabo. And bring to the field. Ampak riž ni dovolj. Seveda, ko delaš ves dan na tem polju, res postaneš lačen. But only the rice, so they need something else for lunch. Torej raba še nekaj drugega, da jedo poleg riža. So what they Kaj mislite? Ima to kakšno idejo? Oziroma bi kdo poskusil ugadati?
Ok, stvar je v tem, kaj se nahaja znotraj te platforme, v tej vodi. Kače, snakes. That's too dangerous. Ni nemogoče, ampak žabe, frogs. It's possible, but I think it's difficult to catch them. Ja, žabe, malo se And težko probably je. they catch them in the evening, not in the afternoon. Okay. I don't know the technique, but not probably. Yeah, because we didn't try it with the frog. Bolj enostavno je, ribe. Znotraj te platforme plavajo ribice, približno takole velike. In ti ribe obenem, ko živijo znotraj te vode, se hranijo s škodljivci. Tako da pravzaprav pomagajo rižu, da lahko normalno raste. But now the trick is the method of catching the fish, right? Yes, they were making things. They had beer, they had alcohol, they had rice prepared, and we were talking about you just eat this, no something else, just rice. It's a little bit boring. Then they said, oh no, we will catch fish, and they sent. Ja, v bistvu oni so nam, kaj smo jih sprašvali, da smo tam z njimi pomagali, da smo jim poskušali, da smo jim pomagali delati in seveda smo videli, kaj so jedli in se nam je zdelo, da seveda to ne more biti vse in potem so nam povedali, da seveda bodo ob tem rižu imeli tudi ribico. In potem sem jaz bil redoveden, kako to ribo ulovijo in so rekli, ja, pojdi, ne, poskusijo uloviti. Še eno vprašanje za občinstvo, torej. Bi si kdo upal ugant, kakšna je metoda lova na te ribice? Z rokami. With hands. Yes, and he did that for half an hour and he got nothing. Ja, jaz sem to počel samo pol ure in ni bilo uspešno. Tudi jaz sem mislil, da bo tako. Mnogo bolj enostavno je. Prejle sem govoril o tem, da se voda pretaka, ne, iz ene platforme v drugo. Tukaj obstaja loputa. Dvigneš loputo, voda steče ven iz platforme, ostane samo blato, ribe pomrejo, jo vzameš ven in jo spečeš. In imaš ribo na žaru z rižem in z riževim žganjem. To je to. Izredno pameten sistem, enostavno praktičen pameten. I don't know what's next. Oh, actually this. This is the people who's living in the mountain, the periscopes. They traditionally they had very, very long hair, probably up to the feet at least. Tole je dejansko spet iz Guangxija, Longshan. Torej naša domača terasasta polja, če lahko temu tako rečem. Tile ljudje so Jao, etnična skupina Jao. In v bistvu te gospe so bile v enem trenutku celo upisane v Guinnessovo knjigo rekordov po tem, da največ njih na enem območju ima najdaljše lase na svetu. Ampak potem je spet vprašanje, kaj je tole? To so tudi njihovi lasje. Ta etnična skupina namreč, I'm going to talk about the belief. Yeah, I'm there. Yeah. Ta etnična skupina namreč verjame, da če ti izpade las in ga nekdo drug pobere, si izgubil del svoje duše. Torej, vsak las, ki jim izpade, ga poberejo in pletejo v čop. Torej, to so dejansko njeni lasje. Lasje, ki jih je izgubila tekom svojega življenja.
in jih čuvati in paziti na njih. Ko bodo imeli kakšen festival, recimo poroko ali kako podobnega, si bo najverjetneje na vrh svojih las dodala še ta čaj. Tako da bomo imeli dejansko kupolo iz las, sedanjih in prejšnjih. And this is also part of the famous, you can, cultural performance, like everyone wants to go and see those ladies. Yes. To je v bistvu del turistične, v tem trenutku je to del turistične ponudbe na tej lokaciji, da v bistvu vidiš, kako se te gospe oblečejo in kako si umivajo lasi. Hodi možne here. They used water that's washing the leftover of the water after washing. Washed. Yes. V bistvu uporabijo vodo, v kateri je bil opran riž. And it's fermented for days. In pustijo to vodo, da fermentira. And it smells terrible. In da diši ravno fajn. Okay, you said it smells, I was translating it in a nice way. Ampak kako kaj nekaj, ona nima sivih glasov. But she's probably over 50, 60, and In ona je stara 50, she 60. still has you can say black hair. In ima popolnoma črne lase. Zakaj pa jaz občutek, a je slučajno kako vprašanje? Če je v tem trenutku kako vprašanje, pustite naprej. Ne, okej. Tale določena etnična skupina je znana tudi, vse so pravzaprav vse, ampak tole je njihov tekstil, tole je njihova pletenina. One bodo imele na svojih oblačilih pravzaprav ušit njihov totem. Tale zadeva predstavlja psa. This represents dog, right? But why dog? Zakaj pes? Because dog is one of the famous gods of the dog. It's a god, and its original shape is a dog, and it was their ancestor. Njihov bog je bil pes. In ta pes je dejansko, oni ga vidijo kot svojega prednika. Zato tudi ta etnična skupina ne je psov. They don't eat dogs also because of this. Ker bi to pomenilo, da pravzaprav jedo svoje prednike. And I think this is their wedding dress. So they put the most important totems on their wedding Tole je dress. njihova poročna obleka, zato bodo najbolj pomemben totem ušili na njo. But if I'm talking about eating dogs, I want to add something. Če že govorimo o tem, da se jedo psi, to je verjetno eden največjih stereotipov glede Kitajske. In do neke mere je spet res, sploh ta lokacija, kjer midva živima, Guangxi, ima kraj, ki je slaven po tem, da imajo festival, sredi katerega je do pse. Ampak avtomatsko moram pa pripomniti nekaj drugega. Če bi se o tej tematiki v tem trenutku pogovarjal z mojimi študenti, torej z mladimi ali vsaj relativno mladimi na Kitajskem, bi se verjetno zgražali še bolj, kot pa se bo morda kdo od vas. Namreč mladim se zdaj v tem trenutku to zdi grozljivo. In torej ta generacija, ki prihaja, tega absolutno ne mara. To je torej običaj, ki se še ohranja na podeželju, med starejšimi, verjetno se v potekom časa bo popolnoma izginilo.
O tej lokaciji, prav o tej lokaciji, smo skupaj z producentko iz Kitajske in potencijalno producentko iz Slovenije nameravali posneti dokumentarec. Uspelo nam je posneti samo napovednik dokumentarca. Preden bi prišlo do izvršitve, je napočilo leto 2020, korona in vse je padlo v vodo. Ampak ta napovednik dokumentarca imamo pravzaprav sesal. In morda bi bilo za vtis tega okolice, sploh tistim, ki študirajo turizem, ali pa tistim, ki bi morda nekoč v prihodnosti želeli potovati v tale kraj, bi bilo zanimivo videti v videu, kako to zgleda. Kaj slišite v ozadju, je v bistvu posnetek dejansko njihovega petja, ki obenem ohranja zgodovino te etnične skupnosti. Ker on pravzaprav poje, odkot oni izhajajo, kako so.老祖宗真的很能干了。 Govori o tem, kako so 过去有没有钢切，有没有铁铸，都没有， brez železja 只是这什么 v 就用 bistvu 锄头了， oblikovali ta terasa 以 sladkorja. 锄头的开 Dejansko 始 z 这些地 rokami. 听闻老人家说，他们是用那个竹子里面那个结子打开，一打开来就用那个竹子 Bambusi 加 so 那个水 uporabljali 看 zato, 平 da so 平。 pravzaprav zravnali ta 过山过岭，它都是一块梯田的能够放水。过去没有那个仪器，它就用了竹子来搞仪器，来测量那个水平呢。 Tole so kilometri in kilometri pol. 我这个是以前的那些岩壁。 Večina teh etničnih skupnosti pravzaprav uporablja nakit iz pravega srebra. V njihovem 10 primeru, 岁的时候就开始打那个小小的洞， ušesa, vzeli kovance, 用那个牙签啊， z zobotepsi 到18岁的时候 putnice v ušesu, 这个到了这个可以带这个进来。 iz kovancev oblikovali uhane, ki so se potem uporabili, ko so se dekleta ženila. In vse to, pravo srebro, kaj vidite pravzaprav posnetek, zdaj moderne množične podobe. Since the tourism came, the villagers' life changed in many ways. You might say they mostly do not work on fields to get food anymore, but to get tourists. Yet you may also say they are still weaved into nature. This way of working with nature stops erosion of soil and water, and also becomes something you can easily call art. To je to. In mi pa bomo najverjetneje v tem trenutku končali, ker je najverjetneje že čas, ne? Oziroma čas za to, da damo občinstvo priložnost. Hvala lepa. Še enkrat, Liu Ying in Peter Zupan za zgodbe, za predstavitve. Čas je tudi za vprašanje občinstva, tako da če imate kakšen preblisk, gotovo se vam je porodilo veliko vprašanj med poslušanjem naših gostov. In seveda ste dobrodošli, da vprašate. Medtem pa, ko čakamo na prvo vprašanje občinstva, mogoče samo še na hitro ena od vaših knjig, Leto Pogane ali kako sem preživel COVID-19 na Kitajskem. Ničesar še nismo slišali o tem, kako ste preživeli COVID-19 na Kitajskem. Najprej očitno smo ga preživeli. To je najbolj pomemben podatek. Tu je
veliko stvari, veliko podatkov, ki bi se jih lahko dotaknil. Morda je pomembno spet reči to, da je samo preživljanje COVID-a na Kitajskem bilo popolnoma spet odvisno od tega, na kateri lokaciji si. In da smo pravzaprav imeli določeno srečo, ker je Guangxi bil izredno varen in pravzaprav se niti ni veliko primerov COVID-a tam pojavil. Imeli smo izredno stroge zapore, blokade na samem začetku. Izraz Xiao Qi pomeni neke vrste stanovanjsko skupnost, te stanovanjske skupnosti so bile zablokirane, nisi mogel ven. Oziroma po parih dneh si lahko šel ven, ampak so ti dali papir in si lahko ostal zunaj samo 1 uro, toliko, da si šel v trgovino, potem si mogel priti nazaj, pokazati papir in so te spustili nazaj noter. Sčasoma so potem uvedli te QR kode, s katerimi si lahko dokazoval, da nisi bil v bližini nekoga, ki je bil okužen s COVID-om. Morda je pomemben podatek ta, da se je pravzaprav vse skupaj, vsaj v Guangxiju, vsaj pred nas, v Nanjingu, začelo sproščati tam nekje 3 mesece po začetku pandemije. Torej, konec januarja, februarja 2020 smo bili zablokirani, tam nekje marca, aprila smo v bistvu lahko hodili po mestu brez kakšnih večjih težav. Res se seveda spet moral si biti kodo, moral si dokazovati, da si neokužen in si to veš, da lahko dejansko šel kakorkoli in počel karkoli. To je recimo 3 mesece stroge zapore, potem pa relativno normalno. Te stvari govorim zato, ker sem se seveda pogovarjal s prijatelji v Sloveniji in v Evropi in vem, kakšne so bile situacije tu ali pa po drugih deželah oziroma državah. Hočem reči to, da Kitajska se je zaprla za zunanji svet, ampak znotraj Kitajske midva smo potovala v sosednjo provinco Yunnan že takrat avgusta, septembra 2020. Brez kakšnih večjih težav. Spet sicer z dokumenti, z dokazili, z pregledi, z vsemi temi, tako da pravzaprav birokracije je bilo nekaj in seveda Bog ne dej, da bi te doletelo, da tam, kjer si se znašal, bi bil kakšen primer okuženosti, ker pa bi moral tam naenkrat ostati na mesto 1 teden, 1 mesec. Ampak v principu dalo se je potovati, dalo se je hoditi na okoli. Potem se je pa seveda vse vedno bolj blažilo do tistega trenutka, ko se je Kitajska ponovno odprla svetu. Torej, we were opening up to the world with the COVID-19 in December 2023, if I remember correctly, right? It was 2023. 2022. Oh, 2022, okay, sorry. So, pravičem, decembra 2022 se je Kitajska odprla svetu. In to je trenutek, ko je več kot pol Kitajske naenkrat zbolelo za COVID. Ampak za to blažjo obliko, ki je takrat pač prehajala okoli. To je takrat, ko smo videli, pravzaprav prvič zbolelo za COVID. Toliko zelo na kratko. Je to obdobje prineslo kaj pozitivnega? Did this pandemic period bring anything positive? So did we end on a positive note? I mean, positive, I think, yes, but I don't know how to describe this, because everyone has a different feeling. So to me, our area wasn't the most serious problematic area, so we were relatively free. So it didn't really influence us so badly. Mi pa smo imela to srečo spet ponavljam, da smo bila pravzaprav relativno varna okoliščina. Pravzaprav to, da smo takrat živela v stanovanjski skupnosti Agrikulturnega inštituta z nekaj kilometri pol v bližini. Tako da smo imela pravzaprav lokacijo za sprehajati vsakodnevno. One benefit. During the pandemic, he gets a little bit weight. Ona prav, da je to pozitivno, da sem se zredil tekom COVID-a.
če ocenjuje, da je to pozitivna stvar, potem Gremo jo vzeti ta način, ja. Občinstvo, prosim. Jaz bi se vrnila na turizem, ko ste pričali o njihovih trendih. Mene zanima, kako izbirajo destinacije, ker to so majhne destinacije in mi je to ful zanimivo. I can also do it in English. I was interested in how do you choose destinations for traveling? Because when you talked about the trends and the waves, how are the destinations presented and how do you choose all kinds of destinations? Because those are not always like the most popular destinations in Europe. I answer first. Yeah, you can. Yeah, Sure, it's a very good question. Because of the social app, we have a social app. Z aplikacijo, preko aplikacije. The most popular social app in China about getting this where to travel info is called Red Note. If you know the TikTok refugee story, then you need to know this Red Note. Yes, Chinese, especially the young generations, they check where is the most popular place and then they follow the trend. Trendi se predvsem vzpostavljajo preko tega Red Nota, oziroma po kitajsko se mu reče Xiaohongshu, kar pravzaprav pomeni mala rdeča knjižica, kar ima asociacijo do malo svetovnega. Ampak, ok, kakorkoli. Predvsem se trendi vzpostavljajo preko tega. Mladi preverjajo, kaj tam postaja popularno. Nekdo je posnel video ali pa dodal kakšne fotografije iz katerega kraja. To se naenkrat velikokrat ogleduje in postane popularno. Mislim, da je to pravzaprav bolj ali manj odgovor. Ker velikokrat uporabljajo aplikacije, jaz bi samo to dodal, ampak taki trende vzpostavlja je res predvsem Xiaohongshu. Gospa, prosim, drugi vrsti, jaz bi imela dve vprašanje, če lahko. Eno me zanima, dokumentarci, ki jih gledamo, kitajski, večino govorijo o tem komunističnem sistemu in me zanima, kako iz preteklosti, kako je to danes. Jaz imam občutek tako, da je to en zaprt sistem, dost rigorozen, govori se o tem nadzoru ljudi in tako, pa me nasplošno zanima. Drugo vprašanje pa je, če planiram potovanje na Kitajsko, moram se začeti učiti kitajsko ali je dovolj, če znam angleško, predvsem pa ta bolj vzhodni del, Šanghaj, Peking, mogoče ta mega mesta, tako čisto na splošno. Smem prevesti, ker mislim, da bi rad, okay, the first question is about when they're watching in Europe the documentaries about China. There's going to be a lot of talk about it being a very strict and closed communist version. So it's like there's this surveillance everywhere, all around us in China. Is that true, or how would we comment this? That's the first question. I'm going to say the second one later. The second one is easier. Drugi je bolj enostavno. Okay. Yes, a certain level of surveillance is there, but we have such a big population. You can imagine how many people the government needs to hire to look after us. Predstavljate si, koliko ljudi mora država najeti, da lahko opazuje nas. So when you really do something bad they think it's bad to their regime, then they would do something to you, but otherwise you are okay, you can do. Če storiš nekaj res slabega, ja, te bojo našli, dokaj enostavno. Dokler se pa gre za neke bolj ali manj vsakodnevne mejne, slabe strani, pustimo podrobnosti, kaj bi to natančno ne bilo, ampak kakorkoli v tem primeru si bolj ali manj varen in
ni potrebno skrbeti, da se bi ti karkoli zgodilo, da bi ti kdorkoli potrkal na vrata. And I would also add that actually people are not really, like people are not really thinking about this that much. It's not like it's Yes, people. Ljudje niti ne razmišljajo kaj veliko o tem. To ni neka tematika pogovora na Kitajskem. Tukaj bi lahko šli razpravljati potem o tem, da je definicija zasebnosti drugačna na Kitajskem oziroma v Aziji, kakor je v Evropi, in da je nek to manj pomembno oziroma pomembno na drugačen način, kakor pa nam. Ampak mislim, da je tole kar ok odgovor drugače. The second question was about if the lady wants to travel to China, does she need to know English? Does she need to know how to speak English if she wants to go to like Shanghai, Peking, just like big cities? No, Chinese. Chinese. Sorry, Chinese, yes, sorry. Preveč jezika imam v glavi. Right now you have AI, you have very good translator. Ja, preprosto si downloadate DeepSeek. I was using DeepSeek to translate English into Chinese and compare with ChatGPT and I think Google AI or something. And still, the translation into Chinese at least is DeepSeek is better. Ja, DeepSeek je pravzaprav čisto ok. Jaz bi pa mogoče dodal samo še to, da v principu sploh v teh velikih mestih ne bi smeli biti problem. Če tudi bi naleteli na kakve okoliščine, ko dejansko nekdo, s katerim bi hotel kaj upraviti, ne bi znal angleško, bi se najverjetneje v neposredni bližini nahajali vsaj 5 mladih, ki bi umirali od želje, da pristopijo in vam pomagajo in vadijo svojo angleščino. Dejansko so ljudje, mislim, da čisto splošno, sploh pa mladi, izredno prijazni in pripravljeni pomagati. Lepo. Imamo še kakšno vprašanje? Prosim. Hvala. Najprej iskrena hvala za to predstavitev in pa za ta pogovor, izredno zanimivo je bilo prisluhniti. Moje vprašanje bi se navezovalo na delu, v katerem ste govorili, sicer študij oziroma izobraževanje. Vprašanje pa, kakšen je interes mladine iz Kitajske za študij v Evropi, oziroma verjetno lahko tudi študij v Sloveniji, če imate kakšno predstavo o tem, oziroma kako nagovarjate strani univerze, recimo, ali pa različne univerze v Evropi, študenta, bodoče študenta, potencialne študente iz Kitajske. What is the interest of the Chinese young people to study in Europe or even in Slovenia, and like how they are convinced and who is convincing them to go to do this, to study there? Basically, this question. And what I want prevedeno? I think you know more than me. He's teaching this young kids to... Jaz učim direktno te, ki bi šli, oziroma bi vsaj radi šli študirati ven iz Kitajske, ne samo v Evropo, ampak ven iz Kitajske. Ampak prva stvar, prvi faktor, ki mi pade na pamet, the first thing that falls to my mind, je v bistvu, da zahteva denar. Tako da to morajo skoraj da zagotovo biti otroci premožnih staršev. To je res prvi faktor. The first factor is that the parents need to have enough money to do it. This is the first thing that comes to my mind. When the parents they have enough money to do it, they will seriously consider the kids' future, and especially they don't want their kids to be part of this Gaokao, this high school. To bojo dejansko starši, to bojo dejansko tudi starši, ki se zelo dobro zavedajo tamkajšnjega sistema izobraževanja in dejansko nočejo, da bi njihovi otroci bili del tega sistema in jih v bistvu hočejo spraviti ven iz tega sistema. Yes, that's definitely an important factor. So the first people, torej prvi ljudje pravzaprav bi bili tukaj starši. Starši morajo biti dovolj izobrazbe, pa dovolj finančnih zmožnosti. Dejansko je res, da v tem smislu, da bi jaz osebno moral koga nagovarjati,
Ponovadi ne pridejo do tega. Tisti, ki pridejo do mene, že pridejo s to željo. Res pa je, da bi recimo rekel takole, večina staršev, ki se odloča za to, da bi poslali otroke v tujine, bojo najverjetneje hoteli otroke poslati v slavna mesta oziroma na univerze, ki rangirajo relativno visoko, manj pa recimo v manj znana mesta, kot je recimo Ljubljana ali pa kaj podobnega. V tem trenutku bi kvečimo bil faktor ravno spet finance. Če je to starš, ki želi, da bi njihov otrok študiral v tujini, pa ima denarja nekaj, ampak ne toliko, pa mogoče prišlo upoštev recimo Ljubljana ali kaj podobnega. Je to? Hvala lepa. Zanimivo, da smo ravno to debato nekako imeli pred našim govorom in mogoče samo še za konec tista obljuba, kaj bi moralo biti. Je potem ta izobražen mlad človek z diplomo iz Evrope nekdo, ki se bo vrnil na Kitajsko ali bo ostal in šel po svetu. So, an educated young person from China with a European university degree, would such a young educated person with a lot of potential return to China or look for other options outside China? To me, I don't know the statistics, but some of them, they would want to stay in Europe, and some of them, they go back to China. Maybe I say half or something. The students who can manage to find a job in Europe, it is definitely going to stay for a longer time, but some maybe not able to, so they just... Or they would think it's easier to actually find a job in... It's, right now it is not so... But it's not really easy. Not so easy at this moment. I think after COVID, it's more and more difficult to find a job in China, generally speaking. Mislim, da nobeno najbolj v tem trenutku ne pozna statistike. Dejansko, jaz sem se ti številke videl še nekaj časa nazaj, v tem trenutku jih nažalost ne vem. Ona bi na pamet rekla, da je morda pol. Eni bi se vrnili na Kitajsko, eni bi pač poskušali ostati v Evropi, v Ameriki, v Avstraliji, kjerkoli pač. Pomemben faktor v tem je v bistvu predvsem, ali lahko najdeš službo, ali ne možeš najti službo. Ta faktor najdenja službe je pa pravzaprav relativno težak, tako recimo v Evropi ali v Ameriki, kakor v tem trenutku spet nazaj na Kitajsko. Spet tudi, če se vrneš s to recimo evropsko diplomo nazaj na Kitajsko, sploh ne pomeni nujno, da boš zaradi tega dobil kakšno boljšo službo. Tako da pravzaprav mislim, da imajo mladi v tem trenutku na Kitajskem, ne glede na to, zakaj se odločajo, precej težavno delo pri tem odločanju. I think that the young have actually quite a difficult choice to make, because it's not easy no matter what they're doing. Yeah. Yes, and it depends on the major. Gledam na uro, čas je neusmiljen, time flies, unfortunately. Če smo začeli s kitajsko modrostjo, še zaključimo z mislijo iz bogate kitajske zakladnice, ki pravi, če želiš nekam priti hitro, pojdi sam, če želiš iti daleč, pojdi z nekom. Hvala lepa, Liu Ying, Bela in Peter Zupanc. Thank you very much.